Welcome to Dep3 TV, proudly brought to you by Dep3 Events, Dep3 Media, and Dep3 Studio. This is a pass and move special. We just want to talk to the Islanders faithful, try to find out their views about the appointment of the technical team as well as the head coach. My brother, Mjana zenza njani? konke clean. When I was with Chiefs, now where I did visit to. So bembuza lapho ukuthi i-Islanders ibikhathutha kusenungu. Phakathi so le room uthi ngani ubhejana wena ubona njani nje supporter lebhora. Mina ngibona ngathi ikhaya ibhora lesihle lesokwenzala ngayo. Khangathi sokukhuluma imali. And lento eyenzakalayo vele i-Island yangibona la bwathi seyohle bayithatha. So nje abantu beblind esesele la isithombe sikaNkomo la sesikhaya eMpumalanga futhi. So asazi manje ukuthi sisebenza njani ngento enjalo. Na ukuthi ibhora selingele sigananda phela ngabe liyathathwa into ledalelwa khona le mamayini kuhle kuyekela ukuthi belokho bezodlala ngathi. Okutshengisa ukuthi la ivile ama results azadetermine ngochivayo phela. Bembuza into eyi-one ukuthi uMarwaro engawina umsindo amakhemikhemi lawa lo ungani abantu abazwakali ungahamba njani? Abantu be-Island vele bahamba nodumo engawina uzabona sebemthabela but engathi hayi Soweto izamlungisa hayi izamlungisa bona uchivayo imakana mali engathenga iSoweto iloyalty le mali into ezithiwe ezijiyeneyo. So ngiyangibona sizabona izakhala njani zabona lapho kuyawela khona indulo xawuxawu. So my brother, udaba lona lo wena umbono wakho ubona njani? Mina njengokubona kwami the issue behind it is khathesi thina we're living in a modern world and uyabona one i-Islanders khona lokho ekwenzileyo asoli asala but isho khona ukuthi noma ngubani yabona wena wafaka isinkwa kuwo awukhonkotha yakwazi yakwazi ngafaka inyama kuwona uyinja awukhonkotha but isho khona uMaruwaru asala and mina njengomunye wabalandeli bebhosa sithi asimnike just i-chance yasisi naye eke ezame. Yes, because this thing is not political or whatever. We are living in a modern world. We need esports. We can have our sponsors from other countries through to him. That person is a recognized somebody. He can lead us to something. That's just Lavana Singati, this and that. We're not talking about Chiva here. We're talking about the Blawayo. Yes, Ubuntu Bugasu. Yes, Umaruwaru Kulele Makwela. And he knows everything. When the grassroots, maybe one of the days, he's promised some other people from his grassroots. Being not said, yes, he's not a sponsor. He's a coach. And through what? Yes, financially. Akuda mtu wazivi ndawo njalo edafo yenza so lawe yase baduphamseni ubuntu le also for life asana. Yabonga my brother. Thank buya brother wala shaba my brother keep on right. Udaba lona lo ngebuza umbuzo ofana nayo. Mina mbona watu Maruwaru to come to Islanders just because uza apply something that is good ngoba ibhora kathi kwesinye stage so i-tactic of football la esikhona ifuna abantu abanjengabo bana ku-stage in Europe ibhora libe phambili. That's what we want in football. I-football is not about ukuthi bona ubani uvela ngabo ubani uvela ngabo, but we want that thing ukuthi ibe kwesinye stage. That's what we want to Islanders ukuthi ibe kwesinye stage. It's not about ukuthi sponsors ivela kubani but we want ibhora libe kwesinye stage ngoba ibhora kathi is running about it's money. We need that thing ukuthi ube kwesinye ngoba uMaruwaru uzasinika that thing European thing. That's him for advantage. Ngiyabuza my brother. Thank you so much. Thank you my brother. Sharp. Pura samu Shabuza mbudi. Sharp nandi. Pura samu swi. So dala zenza kanjani? Kapani. Chance laba lo mbuzo oyi-1 ayilabuzwa omningi. I-Islanders celebrating 100 years. Congratulations. Ibikhathe uThabo Senengo as head coach.
but only Rubo ukuthi uBenjani Marwaro is coming as head coach. Ubona njani into le? Hayi tolela siyazwayo matazwakayo manje uthi ayidwala ngempama yaphela ngesinga na principle iphosenti kumele idinga coach emfunayo then ucoach umfunayo then abantu abasixhasayo sebebhadala ayikho umuntu axhase ukuthi nangumuntu engifunayo kube coach. So kungayenzakala ngingakabuyi kwebhuti kungayenzakala ukuthi uMarwaro kube nguye ucoach kutshoni kuwe njengesupporter uyamxhasa or Marwaro undertaker wethu but then abona ingezwa ilifake emadakeni manje lathi sengasenzile imistake ngazibona ibhozi ihlala ibhozi vele yabo yendlela edala ngayo yabona lo sino nabeka imncane plus umuntu outside ibhozi uyadala and bezosiphathela ibhola le-South Africa ibhozi vele ibhola ithanda ibhola lana lomceciso yabona na vele sithandaya ngomceciso nalo mina ingasathatha iligi but isichaza sabe isichaza rate umuntu azaqeduke number 1 says my brother same question ubona njani? Marwaro hayi singale sekungasenani njoba abanikazi bemali bona laba besithi bafuna yena Marwaro nguye abafuna ukuthi bempilo umsebenzi kodwa hayi Marwaro kanti kungezi kanti vele wasukelani bamchotha siza ukuthi bamchotha but inkezi yasalithatha iChampions League championship Marwaro manje sasenzelani kanti aphathe khona into abathenga coach khona ngale emazweni sebuyeza ucoacha kubhozo ukiwa lo wegoli lo right umuntu esimfuna umuntu ongakwazi lutho ngeZimbabwe ongajwayelanga into lezi ezokudizana hayi kodwa ungasenani sizabona yena ukuthi uMarwaro wakhona usiphathele but engabhayiza first game second game third game fourth game siyamhlabelele ehambe ngiyakuzwa my brother but ukuthi uthi my brother hayi say brother nawe sembuzo Butchers njengoba iqembu li-celebrate 100 years beliqhathutha kwezone njengocoach so kulefunga ukuthi uMarwaro nguye osokuthiwa abuye ezocoacha okuye njengesupporter kutshoni hayi manje ngesupporter ngathi umuntu nxa esilika imali uma ukhethe uhambe nathi ibhiya imali yakhona nxa kuphela uhambe nathi ibhiya kumele nathi ibhiya hayi ngijwanteke lawo futhi something so nxa sinika imali asikhethele ucoach ngasinika imali vele ngasikhethele ucoach so umbuzo omkhulu semvalelisa uMarwaro ngoba nguye coach lithini samnikeza ithuba kwesikhatshana nje thina njengabalandeli webhosi ibhosi ivini seyarali ivinile kuthiwa ngapho yena bhaqobhosi sayo silayo so zamnika ozi-4 games wathi zehluleka sehapha engawina hayi ngawina somthedela sabe sibona udlala kanjani bekwazi uwina vele winile hayi khonapho sesingamtshayela ehlombe kodwa hayi awukho happy hayi nice one bathe siyabona isawusambura I think right kuba kudala sidlala le bhosi million viewers right lapha sifuna ukuthi uMarwaro ayobuya abuye la ke le standard sakhe se-Europe aphakamisi Highlanders ingabuyele emuva iye phambili atshengise amandla kodivela layo vela khona apha eEurope kade coach siyabonga abazali ngiyabonga ukuthi vele waphambili ihambe ya ngiyabonga thank you shamthala ngiyabonga my brother hola mthala zithini bathini abantu ambezi ngama-mixed emotions angikwazi ukuthi wena umenga hayi thina mdala indaba kaMarwaro manje ivayo efaka imali engasitsheli ukuthi ucoach nguphi njengoba sekhulumile hayi khonokho kwesibuya la akuvuni uyaba i-beneficiary awusitsheli ukuthi ucoach nguphi uyeke i-executive yenza umsebenzi wayo you understand wona usinika imali asiya la imali right siyabonga sibi but ekusitshela ukuthi ucoach nguphi yimenza mbhadala wathi hayi khonokho kwesibuya la manje njengoba ukhaya kuyikho kuzenza uMarwaro engaba nguye coach bembuza ukuthi
lina njengamasupporter lizamsekela yini ucoach lo oyabe ekhethiwe uBenjani, in this case uBenjani Marwaro? Sizabona ngakho eSoweto mhla ka-8 versus Chiefs. Siyabona mhla ka-15 nje kule Islander Dynamo. hayi Charles sifuna league. Sesiyabona ngapho. So uMarwaro lapha mina ngathi uzakwazi ukunombe 6 zilandelana yini because la akuvumi dala ukuthi wena ama-fans abo ngendaba zomjidalo then ubuye enkani. So lapha thina bathini ngathi i-team enkulu le i-team endala abake besihloniphe lathi yabo. So nje iDynamo ziswelile imali vele yona Khaya njalo. hayi siyabona ngakho league ngaqala mdala asilane ne-FBF league siqalile. So semvala umbuzo wami lokho embuza abantu abaningi ukuthi uBenjani engawina because it's not a bad coach engawina ke ayikho nto siyaqalela khonapho siyaqala athi sikaboni asimeleleni league iqala sesiqalisa ukubona-ke bari I wish uyawina cause engekele uwina kuyawonakala kuyamoshakala. Lapha nabasapoti e-Islanders abakhulu uFamous 6 Avenue eMahlensi. I-Islander i-team ibikhathe uThabo Selengo njengocoach manje sokuzwakala ngathiwa uBenjani Marwaro ngocoach. Libona njani i-situation naleyo? hayi into leyo vele into leyo i-wrong. Bona irongo njani? Mawuthi irongo njani? hayi vele Baphambanise ngabe exactly? hayi khona lapho vele baphambanise. So ucoach omfuna nguphi? Oyegoli kumbe uMarwaro? lapha mina ngizakela ukuthi Coach omfuna nguphi? Oyegoli kumbe uMarwaro? lapha mina ngizakela Alright, Butchers. okwenza uSenongo wabuyela kuyi Usenongo ubengela permit. Bekuthiwa i-permit ayikabishaba. so which means awukho ku-right abuyele thatha umuntu olamaphepha akwanele Hayi lawo amaphepha akwanele i-work permit kumele be-aplayele ibisiphuma kungayenzeka ukuthi i-work permit iphume uyabuya. manje isimuko se-team yethu ukuthi si-aplayele i-permit asilayo imali yakho Hayi i-permit ayiduri. siyayithatha ngayo nale 200 yakhona siyayithatha Hayi la imali thimathi usewitnelo usefakile imali. Usivale lo vele futhi siphambanise sezwa vele khona laba afuna ukuvala i-team laba bebulala iDynamo. Mina vele angisowebhoshi indroad mbari but iyo inyaya yokuthi batwakura bhosho neDynamo kuti iyo vagadzirise matimu avo mahombe. Usivale uyu ari kupa vanhu motikari uyu adakanganisa zvinhu bhosho ndeye Mandebele Dynamo ndeye Mashona. Manje ufaka njalo wama-tribe so-i-tribal yabo ukuthi kulama-player ngapha esindebele kulama-player esitole ngalo. Hatisi kutaura zvetribalism but tiri kutaura ndezvekuti originary bhosho inozikanwa kuti ndeye vanhu vekuti ndeviri originary Dynamo inotozikanwa kuti ndeye vanhu vekuti Shona. Hapana tribalism ndio zvatoziva even tichitokura ndiri mwana taitoziva kuti bhosho ndeye Mandebele Dynamo ndeye Mashona indova kugokoko nembudziya asi nyaya yekunzi hanzi uyu Benjani auye kuzokocha bhosho iyi achibhadhara nachifayo iwe hausi kuona kuti kuda kurati sei but ndikochi dai ndikochi but vanenge vachisapota chakati minogara chiruza ka anodzingwa sezvo chivhaya kuriya anobhadhara nemari dzese chivhaya iko zvinakapa vanhu maakwa 3456. My brother will speak Nishaput. I'm not going to go. I'm not spicy. Uthabo Selengo wabuyela waya eSouth Africa endaba ye-permit. Kula makemukemo ngani uBenjani ngoyeseza coach. Ubona njani indaba yalali? Uyabona mina singabantu into eqhakathekileyo ukuthi team iye phambili. Indaba kaBenjani le ile mali phakathi yabo ama-million phakathi if ama-million lawa ezasustaina i-team yephambili uBenjani kangeni i-team ibe le-development ama-players azuza imali lawo etheni ngoba akusizi ukukhahlela ipulethini lemali sithi thina sifuna ukuba loyal to isindebele sethu kumbe yini yabona i-team nxa kumele ochiva bayise phambili labo-sport aye phambili ngangena Benjani Boralila season siqalile basithembisa imali yokuthenga ama-player amatsha landani into esiyifunayo for yayile so nxa kuyikonopo hayi ababisa imali i-team yephambili Benjani angena yes okunye lokhu hayi avela ulandaba okunye lokhu akulandaba ngoba the main aim yokuthi badlale sifuna imuli zabo ziphile bathole imali so xa besechansile imali madoda sekele ukhuluma into eziningi abantu badlala ibhora bangena emalini
ukuthi bakhonjwe kuBenjani kumbe bakhonjwe uThabo laba funa imali konanga so kune abantu abakhuluma ukuthi uChiva wasebesekhothe uMarwari engadliwa ngeke aqotheke wena ukuthini ngona lokho. mina ngokulandela kwami uChiva yena uthe xa beqhatha uBenjani uyambhadala isalary yabona njalo idili lakhe le million leya likhona yabona so ukuthi engayicontrola i-team mina ezingama ngubona ngoba uBenjani Boruyalazi une-experience eningi kakhulu kusuka emazweni lebhola so ukuthi engathatha i-team ayibuyisele egodini eyikhangele ngenxa yemali asingeke azithi uBenjani umuntu odinga imali enzima hayi kube sikhuma umuntu olambileyo kule mali zakhe so akuboni mina ukuthi ungaze awuyisele i-team bekuke i-team uChiva bese-control hayi uzorole imali yakhe so uzayenza into e-right for i-team ngoba la salary right bazothola salary right akulaniki ukuthi asapote i-team asikuzisa imikhoto leli yabo abuzwa siyabonga baba futhi siyabusha njalo bafo usikhipha hayi oketika nasi team isizini yabo yaqalisa team yabo bebekhathi Thabo Senong uChiva wathi nxa bengaqhathanga uBenjani hayi imali uyavala so ngasokude kungakunga athi ngani uBenjani uyabuya uyibona njani situation yabo situation thina into esidinga kwayo ngakho funa ama-players azadlala kwayo esinike sebenzi xa ukuthi lona uThabo lokhuzeni so nganto akabuyele ngale iyayinto endanxa ingenamali uChiva kwethu bane-benefit ekhipha imali wayile thina into esiyifunayo uthatha uBenjani sifune sanye nama-players asasinike sebenzi into esiyifuna kwayile kudala sathina ukuthatha iligi sathina uthatha iligi into esiyifuna sifuna iligi ngabe kuye ngakobulawayo njengoba li-celebrate 100 years yes le-100 years ukuthi imlane enkulu la kodwa kubuka ukuthi isizi ngothatha imlane lamali ile-100 kuyatholakala ukuthi xa ungena ama-sponsor kanti bayenzeli bani olright hayi siyavuma uChiva esebuyile singe-beneficial yayo ile ndazi olright esinjani esiphakame sathi sitholeni because ibhola labantu eseleli-competitive leyana siyezwa kulabo sponti kulabo hadas kulabo bantu nabanenjani amathim alemali so uChiva le olright xa kuya ngapha lani imali esayinile ama-players esayine uBenjani but uplayer njani obona benike lani nemali nama-players bengaqhathi uBenjani kodwa ungelani ungenama-player ngoba ucoach ngaze bekhona kodwa ungenama-players kula ngiyakuzwa futhi mina njengofastula ngibonakala lapho ku-6 Avenue ngiyayithanda hayi le nto sapothe ngimncane ngikhulu ephuleni wamboneni hayi le njalo konke siyifisela kahle abafana ithimu labadala bale bekhulisa inani lolwana utshintsho athi lukhona esingafuna sifuna ukutshintsho lapha ukuthi ungakuthengisa umuntu but ungabi lo muntu othengwayo yabona into lani yasihlukumeza njengama-supporters ungathengisa umuntu kumele uthenge omunye i-replacement anzima so thina thethi sifuna ukuthi ibhola liyaqala uChivayo ufakele imali Benjani nxa ikhotha ubale because angeke kuthiwa nathi team ungenawo ama-player imali khona but ngezilonga lama-players yathane sathana sikhala sikomplena kodwa into esiyifuna thina besibheka ngobenjani uBenjani nayo kubonayo kunemali nama-players support team yethu funa sifuna yile kupela kokuqala sizwile iligi yajoke yabela ngalo ku-evidence siyabe sifuna celebrate 100 days sinesebujalo yesikali sineligi yakoniselebrate 100 days singabantu kuphela into esiyifunayo so kahle kahle nxa ngikuzwa we are very happy izinto ngeziyayilenda kule mali awuningi ukuthi wenzakalala la pressure into esiyifuna ukuthi abafana abana ukuthi abahola imali because babuhlungu ukuthi bakwayilenga abafana labana bahola ukhwelo wabona thina lethu sabe sitshaya ukhwelo ama-supporters ukuthi abafana baholani but ngoba lo munye umuntu ofaka imali thina sitshaya ukhwelo kodwa abafana baholani nebhola abafana badlala njani ngendleleni ngoba kulani akula-change so kodwa ngakule mali sitshaya ukhwelo kodwa kule mali abafana badlala ibhola njani eli-serious siyababeka into abanjani kuyahamba kahle proper nice one Fastura nice one my brother akula sharp ake sixoxe ngama-feature lapha ngizuthiwa wena ngumsapoti elikhulu leyayilenda la vele sazizalela khona kuwayilenda sazizalela khona saphela khona and yiye siyithembileyo ora so ubona njani i-situation yabocoach le ukuthi bebekhathi uThabo Senong manje songathiwa ucoach sokuzaba nguBenjani Marwari heyi thina ucoach lo uBenjani Marwari asilathemba laye
yikho ukuthi njengoba eyabebhadalwa yilabana but njengoba sebefake labadlali thina besifuna maybe ngabe uPeter Ndlovu manje njengoba sebekuthethe ngale laba banemali thina singenamali but besifisa ukuthi ngabe basifake lo muntu njengoPeter Ndlovu oyabe coach into lena vele kwazi ukuthi iyayilenda ngekaba and ufuna ukuthi iye ngaphi ngoba umwali zabebhadalwa kuba ezabebhadalwa ngale vele siyahlala sibo-relegation sesiya ku-relegation khona la i-relegation ayilalo maro last season vele ithimbe ku-relegation hayi khona lokho phela komasabhothethi wathemba but nxa abantu vele sebese bakomptena ngomwari mile ukuthi team vele isisiyakwafala futhi ku-relegation iyahlali ku-relegation all right my brother thank you asisi manika my brother amnasabukhamba team yenu i-Islanders Football Club iyacelebrate yani i-100 years ngonyaka ibikhathi coach ithabo senongo so lekuwa kuzwakala ngathi ukhulu Benjamin Marwaro kuthini situation le situation le ithi angazi ukuthi lesilungu bazamenza njani yenza njani ukuthi ikhathi coach isho sokuthiwa kulo coach obizwa ozefaka ngumuntu ozethi ngona mafuna ngifake lo coach so ani uchiba i-benefactor ye-Islander ngoyofaka imali ya but akumela ngathi likhanye ukuthi li-disparate kakhulu ukuthi lize likhethe umuntu awuyenzilapha ukuthi usendlini yakho ngokuthi wena ngaleso sikhathi awunamali wayibona bengaziveli ukuthi okay right njenge-big ibona lawo bezimile amadoda abantu bezimile ukuthi hayi okay lathi nga kumele sincedise njengabalandeli sincedise singenelo something so going forward uBenjamin Marwaro engabuya ebe nguye oku-technical kutshoni kini njengama-supporters khathesi thina siyayezizwa lapha sengibuza bakhona but mina umbuzo wami ukuthi uBenjani engayehluleka kuba namazayo kuxoxwa bani ngubani ozaba ngesimo ngoba khathesi ukuthi uBenjani asiwe-executive yayilinda emkhethile kumbe ibhodi kumbe ekhethe ucoach ayisiwe uchivayo so uchivayo njethi ngibona akakwanisi ukuthi afonile uBenjani athi hayi lwana umfana umfake lwana ungamfaki ngoba nguye umpholisakho layo ukuthi azabuye kwayilinda la yakhethe la ithi ukuthi ngibona la ubone something lokho kunemali la uyela imali apha libhezile imali zayo hayi imali ngabe layo but phela lapho sesithengisa ama-powers phela la phakathi le mali ade sayami ukuthi hayi mina lami ngilama-papers ami mana ngisubmit ama-CV njengabanye amongi kanti abanye amongi kanti basubmita kuzothiwa uyabuya ku-interview nxa ungayenza uyenzi njalo njalo kanti njalo ungabuya ngaphokuya ukulokuya ngebhedwe ubuya ngebhara okugcina sengivara sizamsekela yini uBenjani njengamasapoti ukuzwa ukuzwa kakhulu into ezayenzakala ukuthi abantu bazambhiliva maybe ingabuya but nxa kungazange kube lamawini trust me kuzaba yikhiye ngoba khathesi vele abantu layabona ku-social media abantu vele kungabhala ngapha vele so laphana kuzaba le problem engaphansi ukuthi ngoba kuzathiwa somele axotshwe engawina abantu bafuna ukuthi ewinayo so engawina abantu bazabhalisa ukuthi bemngise labo ukuthi hayi okay two to right but ama-results engahamba the other way around thank you my brother thank you very much